Moram reći zaslužena pobjeda Benetona, bili su pametniji, bili su, čini mi se, energetski potentniji od nas. Osim prve četvrtine gdje smo stvarno izgledali dobro, osim možda u 2-3 navrata gdje smo dozvolili protivniku i dali nekakve naznake za taj problem kontrole skoka, mislim da je bilo na visokom nivou. Isto tako činjenica da nismo držali kompletno kao ekipa, nismo držali taj energetski dio. Pa evo, ne znam šta reći osim toga da smo stvarno se borili do zadnje sekunde. Nismo odustali čak ni kad je Cedevita krenula jako dobro u meč. Previše smo im dopustili na početku baš to u čemu su najbolji u tranziciji, znači lagani koševi i onda otvoreni šutevi za Smodiša i ostale, ali evo, kao što sam na početku rekao, verovali smo u naš taktički plan, verovali smo da možemo preokrenuti utakmicu i na kraju zasluženo slavili, ako je bila, recimo tome, sreća na našoj strani, pošto bi u penalnoj završnici moglo i drugačije sve da se završi. Mi dolazimo iz jedne serije od 2 utakmice u ovom Eurocupu izgubljene skoro na isti način, sa jednom, čak i ova treća je otvorena na isti način s naše strane i to je nešto što definitivno moramo da promenimo u igri, možda način zagrevanja ili nešto, ali jednostavno neobjašnjivo. Potpuno smo druga ekipa, 3/4, druga, treća, četvrta od one u prvoj i to je jedna stvar koja ova ekipa mora da shvati i da krene da od početka radi na tome. Sigurno važna pobjeda za nas, vraćamo se u Eurocup i ako su nas svi otprilike otpisali, smatram da, mislim da ste vidjeli da je ova ekipa jako borbena, izuzetno srčana, takmičarska i to je ono što ja želim da im prenesem, pogotovo mladima, da do poslednjeg trenutka i svaka utakmica može se pobedi igrajući pametno, igrajući srcem pre svega, energijom. Mislim da se osjetio jedan zamor kod igrača, pogotovo ću reći u napadačkom dijelu i u završnom dijelu svake obrane, jer ne možemo mi reći da su oni zabili puno koševa iz nekih postavljenih situacija, međutim kad imaš ekipu sa 15 skokova u napadu, onda ti skokovi u napadu apsolutno ne dozvole da otvaraš kontru, što bi mi trebali otvoriti sa kontrolom skoka.